ke akong kal le tlan hi exercise thatak ania rilru le taksa thisen kal kwal vel na to ti thatu taksa rina ti tlem tu le kan taksa pum puitan hrisel na tam tak a pe ani mihring hrisel na a in chen lo ang bokin ke akal hi mitam jok tan chuan ngong anei tlem hlea hun po adu rei jok ti thei ania hei wang hian ruin zom na te ti boi lovin muang mar taka omdu tan chuan a tha hle tlan ero hi chu exercise na sa jok ania hun rei lo ta chungin calorie tam jok a kalrala cardiovascular fitness le endurance na sa takin apui thei ani an pani hian exercise thatak an ni ve ve a kan du than dan ture ro chu mimal du zong fitness level le kan hrisel na mel zone ran chungin ni se a thang a top thlengin lo ngai thala a khoi jok hinge kan taksai na mo jok ti nangma ngei ni hra chiang thei don ani ke kal that na te pakhat na lung ta na tha ke kal fo hian lung ati chakin na ti hrisela taksa thi sen kal kwal vela ti chakin hrisel na ta na tha hle hei hian thi sen sang ati niam theia lung nan na vei theina ati thlema cardiovascular fitness ati tha thei bok panina taksari na ti tlem na kong apui ke kal tam hian calorie kalrala hei hian taksari na ti tlem emo taksa a thau ti tlem na konga emo omzenei takin taksa pui theiani ke kal hi mihringa zirin ngonga nei muang hlea mi then khatta nero athok na viau thung atlang pui khai khomin ke kal tam hian zoi zoin taksain siam thatna a thlen theiani pathumna taksa le ru ati chak ke kal fo hian ke tha le kan taksa pum puya ru te ati chaka ke kal hi ritlareng ang kan nia wangin ru ati chaka ru nanna tlang lon le a hlawm chin thlengin ati tlem bok palina tlang hrileng nanna dolet konga taksa ati chak ke kal tam hian immune system ati chak theia immune cell chet kwalvel na ati chaka hritlang khosik le tlang hrileng chi hrang hrang taksai na dolet theinan apui theiani digestion chopai troi ati tha choi zo om ha dam nuwa ke kal hian chopai troi ati chaka dul kiar lu tuk tur te ati tlem thei ba ka kan choi te chu kan ril le pumpui kal tlangin mu mal takin ain pai troi thazo ka pum nuam lo le apai chua le na konga har sanna asuk kiang thei ani parukna ru chuk tua tan a hrisel ke kal fo hian kan ru ta chu ati flexible ba ka thathum mai tura veng reng theia hei hian abik takin arthritis mizoten ru chuk tua na le ru sen na kan ti mai veite tan chuan ke kal tam hi ti mak mo ni in ru le tha natna ati ziom theiani tin ru le a che vel ti chak turin apui thei bok ke atlan that ve na thung te atira kan ngai thak tong deuh thoin pakhana chuan cardiovascular fitness ati chak hei hian heart rate na sa takin ati sanga lung le chup efficiency ati sang bok hei hian cardiovascular endurance tan thil thazo ka thlena thisen sang ati hniama lung nan na vei theina ati tlem bok panina taksarina ati hniam chak ke atlan hi calorie central tamna thilania hei hian taksarina ti tlem na konga le thau chia ti tlem na na tangkai hle chuba ka mihring taksa metabolism pangtimbun ha tho ati chak boka chu chuan kanom hadam nuwa po calorie la burn chun zom zel theiani pathumna taksa le ru chak zo ka siam ke phekhong le achung rila ti rol te ti chaka taksa le ru ati muk thei hei hian ru na na hlawm vei theina ati tlema taksa pum pui ati chak thei bok palina mut ati tui ke atlan fo hian mut hadam hun chung ati reidu ba ka mut ati chuak theia zan reilama har chu hlolang chi te ati tlema wangin muddan ati danglam theiani
pangana mihring atidam rei zirchian na sang a chuan tlan thin te chu tlan ngai lo ti a in an dam rei jok ti an tar lang parukna thokna dot atichak ke atlan hian chuap capacity ati tha taksa a oxygen kal kual vela ti thabok hun kal zela hei hian taksa ati tlowin thoha tura ti tlem theya taksa ha wanga thok lak vak tur ngai ang chi po ati ziom theyani ole tuna tan chuan heti hi nile mai se a khoi jok hi nge in taksa hriselna tan thang le then khatan chuan a panhi po hian a thamai thei he content hian thlir tu te a mo phurna anei lova doctor thiam de rona fin thlana chen po a om nge yang